Kulis Shabile Sin Liqaqua Jesucristo, Hosi Baon San Juan. Salishben kutare di shaman sa kewkre, dok oktinakwe, ko olish Maria ak Magdala, sa limuklebal ut kiril nak isim ilchik lipek chire limuklebal, ko osa anil kwan kepkwi lak Simon Pedro ut lihun chik solom di Jesus, tik ashal rarosh pan ut ko shtere. Sherisi liqaqua sa limuklebal uting anakana parte shishke. Dish Maria tohkwang chishkat limuklebal, yo chityabak, ut nak yo chityabak, kish kutsubri chi ilok sa limuklebal, ut kiril kwi bebli angel sak lirakeb, kohkoke barkwi kihilabak li Jesus, hun chish holom ut hun jirok. At ishq, kanak nakatyabak. Kichakokan ut kishtere. Shpanak siya shuklin qaqua uting kaninaw parte shishke. Nakishtiain, kisut kisirip chirish ut kirili Jesus, shakshoran, abaning anash naw nakaan li Jesus. At ishq, kanak nakatyabak, ani nakasig. Chuush kresh pan li Jesus, sa ishchorish Maria nakaan lak idol akwing, hoka nakishtere. Kwa, kwila achat kamukre, kikwe barshake utla into siya shokchak. Kishtili Jesus re. Maria! Ang kisut kisirip, ut kishtere sa atinobal Evreo. Rabuni! Narak nashche at solonel. Li Jesus kishtere. Minabay, shpanak toh makining takerik in li jukwabek, at yukwang kekwilagwitsi, ut jireeb, takekwerik in lin jukwa, ut jukwa kwilaesh, rikin linyos, ut yos akwilaesh. Ko olish Maria ak Magdala, ut ko ishtere heblish solom li Jesus, nakiriru li qaqwa. Ko ishtere akwichish khuneli kitihe kresh pan. Ratin likakwa. Lipi
Jesucristo.